Birinci kuskay birimede künyüs 2 ças, örü boların kurduk bu çaska bihiga radiyabıt, ağa sepire kүйek ekranga buha birga kolbanır. Bugün benedenlik, qaz benedenlik aksin bihigi sihili den, çöpçü bir baproğu tariyar kiyeniz qohonnak ağa sepiri sağlıbıt. Bugünlerge bihigi Respublika bitiger össe bir umnulubat baragay tügen boları turar. Отчыларга Биһиги Республика битен салайбыт ССКП областағы комитетін 17 сыл устата аймилақтық салайын кәлбет. Сударственнағы бөғіргөтүүге итенне Республика бит социально-экономической, производственной, промышленной салатын кылгас кем ихигер балысқан улахан проекттарын олыққа келлер бит. Аға тойду сәрейдің кыттылаға Гаврил Иосифович Черяев түрәбіте сүз сыла. Бүгін биһиге аға сепир бит үз бөлігінен барыға, бұ ұстада биһиге кіне оларан аспыт, олығын итенне келлер бит қылатын, онна тихек түймекқа кенені үйетети үтчат қайдақ кене үрдік атын идея жарын тула кәпсетек бит. Onun бүгін биһиге аға сепир бит студиятыгар бұ улақан белие Туганинен студия бітгер ыңырдыбыт Саха Республикатын сударственны муньяган председателен собиятчы Афанасий Семенович Владимирович өкүнүнен. Өкүнү. Итенне бүлүү улуха муниципальный район бахалыгын Сергей Николаевич Винокурова. Өкүнү. Жалан көрдөккөн чакчочолорго хевескей кемге кылгас кемигер кайдакта курдук сүдү улахан проекттары улукка келдер бити. Итен оттон кини сударственный бөгөргөтүүгө, отчотогу сака сыры сайыннарыга жоғын кылатын. Бүгүн биһиге чакчы да кеңис кохонноктук актан санана хабыт. Баалыста Афанасий Семенович тугу белетенете ордук ити сайды кеменеге хылларты. Үтөкүн боллун күндү сака жана хергете биһиге оттон олокпутугар кихи олорон аспытын кайда кулелепитин мелжисен алыбыт. Оттон Гаврил Иосифович Черяев бәтін олағыр бен әтті хыл олар бұта. Біліңі кәменден оттон нағаннық ұғын бол батақ тек қағып бұтта. Ол күнін баран Жордон сағығар кене бұл коммунистическая партия обкомын халаятчынан болар, ол ата Саха Республиканы халаяр болды. Бұл Жордон сағыстағы кеге республиканы халаяр кемегер тоқ аллақа әлбақ үлені ғитан биһиге история өтер сүнкен уроллах. Бастан туран мен манныкка тоқтуым ете, кене бу Саха жонун хергетин, өйін ханатын, Сахан оротын культуратын, духовный байын, историятын, баратын бөгөргетерге улахан үлені үтін турардах. Этини тоққан тугунан қолы бұрдоққа хөбі. Үйрек министерстве үлелі хилден оны үйреп пеппер эти сақалы үйретерге, сақатылын үйретерге, кені кәмегер бұл бейік сколалар бұтығар бері часпыт 2 төгілі үрден тұр. Ити бірінен кейінен болдағына бейігі бөхілек жонлар бұтын. Алексей Алексеевич Кулаковская, Платона Юмская, Новгородова бараларын өйен тұран кенелер айымниларын bu bütün soyustағы жонугар хәргетігер нючалы тылбастан кинер айымниларын тахары. Мана таханан хебилерге күрдік bu 7-9 сыллардаққа хүрдағын беге радианнан, пластинканнан, олон қону жүлірер нүргін батын, интерехіне баты кестер етебет. Итинне кені беге интеллигенция утын гытары үлеләһән, суриячылар гытары үлеләһән, жолурер Нюргун Батыр нючалы тыл бастын артаққар, онна эти тағынан өсі английскайды, онна французскайды таққар. Бұл духовны сөттігер жон өйін ханатын бұғыр гөтергеми хана бар бір сүнкен қылаты болар. Білген тұрар. Кені кеге бұғытынан духовнай сайдытын бұ бір өрігі чіпчала өссөтчілергі кені бұ сақа сыр тәрілі біті әмей білейді ақылығар Брежневка анан оңыр бұд сақа херен атыттан, сақа нұротын атында бұ алмастақ чұрауны
атын республикалар Узбекистан болун, Туркменистан болун өскөтүн көбөр оңорон агалан, онну картыынан оңорон агалан бербит боллактарына. Биги республика бит жоны хергетен хеленете кайда курдук угу. Ол чораны бихи элбактык көрөн, Оннук хатыскатын еген хүрдагын соғыр этебит, кайда маннык биһиги бәбит бу жон духовность байын маннык оңотторон бир бастың союз халаячтыгар белак тирин. Сама сепкетеген Терентий Амосов оңорбут ити улахан чорана. Кини духовнаһын көрдөрөр ити биреме белете жек коеп. Оттон же Сергей Николаевич, кини бу производство сайдытыгар промышленность сөттүгар халатынылан көрдүк. Бу Нернгүри кората аммаңнай тутулуутугар, айкал, удачнай, тында бир кит боллун. Ону теңе бу сакарин соғуру өттүн сайыннарыга жоғын кылатын серге. Өссө тугу беледен этей. Отетинне кини монсетте хул республиканы сол эркемигер агастыгеттех бу хакайре балысханны кайды бута. Касаме бүктөгөл бары салалары барта үддүк тахымга таксыбыттыр. Аны тоти ученый экономисттер бары белетен көрөллөр, монне өтөллөр. Вот онуттан этинне улахан ситихите мен бяхмана бар кини бастан туран бу республика бастыка халачылардан соготох агады дейрите кыттылага болор. Оттон сери кыттылага ологу жахагы ары чатындык көрөр. Денети ханада. Вот жериңник көрөр. Вот оннотон кене айылгаттан талааны хытар болон сөп бу жону сөпкө аттаран бары кайсыларга турурута болор. Колубура кене итен тахар бут кадрдары Тимохеев Миштен сагалан, Николай Прокопьев болун, Николай Иванович Соломов болуннар, вот эти Тарас Десяткин болун, Спартак Борисов, онунан этинне улахан салаятчылары кене итен такаян, вот тахар бакки болор. Вот бу жоннор бати республика гайстатын бары салаларга токты хүддак күскө шүйдүк үлелебит жоннорунан бололор. Вот онуттан кене бетин үлетин стиле вот характера вот тохты хүддага ме урата биттен эти бетин кинеге төлөбит саратниктары вот белетилдер вот акты кинегелери таксыбыттары вот төнчө 995 жыллакка кулабыры вот кине сеттуан сагар олонну хүддә албакки кинегетте үлелеспет үлелебит жондор вот олар бары белетилдер бу стиле олох урата этеди. Дебилеген биге күй хакыраңы көрөбүт, отчолорга де энеп битин курдук. Үлелир немата уратытынан кене кайдакта курдук, үрдүк сетихилери дабай бытын. Ол история сахарбыт листериттен билген биге истенахыкка пленум унягар отчотогу обком бастыгы секретаря Гаврил Юсуфович Чиряев республиканы сайыннарыга этен аспыт 90 санатын. Строительство Нерингринского разреза и крупнейшей в стране обогатительной фабрики следует расценивать как первый этап создания нового крупного угледобывающего бассейна страны, поставляющего коксующиеся угли. Следующим этапом должно стать освоение Чульмаканского и других месторождений в этом же районе. Другой стержневой отрасли Южно-Якутского территориально-производственного комплекса, как это признается сейчас всеми, будет черная металлургия. Якутия вместе с тем по-прежнему будет давать стране и золото, и алмазы, и олово, и сюрьму. Как видите, республика в настоящее время представлена в основном добывающими отраслями. Но это не значит, что в перспективе не будет развиваться обрабатывающая промышленность. Теперь уже можно говорить о целесообразности металлообработки, лесохимии, о развитии газохимической промышленности, обработке местного сырья и так далее. Актуальна и другая задача – продолжение железной дороги на север до Алдана и Томота, а в дальнейшем до Якутска. Такое строительство эффективно, но и потому, что мы видим в нем решение транспортной проблемы Якутии. В перспективе начнется создание новых территориально-производственных комплексов и промышленных узлов. Дети курдук 90 кыстыгынан кини үлелен аспыт кемин хити кемге тетимин ыланжа билеген ити кайдак республикага бара тураргар ханагатын үлестек кып болар айып Насимович. Альбина Афанасьевна колаха турорбут соруктара кайда хойто көрөн
бу сакахире хайдыктаган ден этери. Онну кеки согор. Кеки согор вот бу Тимир Собу кан келбете бу туртата келбете да 15 сыллак. Аны манныкка токтарыгына бу. Итинник улучулак кеги бүтүн республика кайдак сайдарын, кайдак канан кайысканан барарын толкуйдуу хиллан атастарын доgottарын кандомну бата. Билүттен элбак болон барбыттар хариге агада харитигер. Олары гитары алтыхан холобра бу билүгө элбактык хиллабын, аны кенени гитары бирге службалабыт Сене Доргона Владимирович Мехкапсян турарда. Олора көсүбүттер, однополчандар. Оны Гаврилович Ыйтар тохнаданы ехадина, Алексеев Степан Гаврилович. Оны тох бар килеота үлелеген республиканы халаяган механа бар күскө халаякын нада меха тохтана тохта бар батрон берене та саску кускалла дете. Кихили. Сиер майкубудан барстойду. Этинне тохкадыр, атаха догоро биле халаячыны көмүскүр болар. Кайда хону туу көрдөй. Эн республиканы халаян. Оттон Гаврилий Иосифович биле бирге службалабы жандырын умвакка кыхаллан келен бу этебитте тас жок хостогуна нерингири Тимир Солту тагынаны билүтөгө грес кирере албак докторлары үлелер. Ол быйгар жана простой жана бар. Ол сөккө билететиң. Ылан көрдөккө Сергей Николаевич, отчолорго ти кылсылтан бу газ магистральный турбата Жукускайга тас тумустан кебейи мастагар итемети кемнерге. Билген же кайдах бу энсалайар бүлү районугар кыл сырга же газ ситиме ити улахан терилтөлери хамнолорори республика айтытыгар улус айдытыгар кылат. Отитинне чере пилилиркеме вот олух ураты кем буллайды билген олуктан жакты. Очолуга плановая экономика буллайды. Билген рыночная экономика. Вот анан олух тус-туспа вот бәләр кайсылактар денети кып вот орагадыгар бәләр отуртса турар курдук түгәннәреме бар булыктарын сеп. Жenne булана кылсырга билен тура билген икулахан газ компания төлөлгән етектен онна Сахатранснефтегаз бире чагына бире государственный республика кене. Оннан сылтан салай кинлер көрдөрүләре кырда булдыр 90 ер. Тоотун жетеха ханнык бар улукка жакка ханнык багар экономикага бу билинги үйага, билинги биремега газ онда нефть холубура бу экономиканы сайдытыгар самый сүнкен улахан туакка токетчикка турар денети ханат. Даже алмастар үрдүк dedi. Сөпкетеген. Оттон кини кеһи быытынан жанырдак турушсуутунан отчолорго ити билген этен хардыбыт бу Тимир Сол тында бир какет олоққа кирите, онна уталытылыбат жағаларға ысысырыз ити хетті он нысылларға уталытылыбат жағаларғар кені бәйтін тұрорсуытынан қанны көсі бапырыстар кейдбіттерін. Отчаларға Гаврил Иосифович Чиряевы кітта обкомға қағайстываны бапырыстарға үлеләбет. Экономика наукатын кандидата Назар Харлампевич Дьяконов отчаларға бихеқа бербет көміс фондаға қараллағыттан кепсилеттен істен ағығын. Бұл мен білеген санан салдылабын. Бұл итіннің жақай типография баран бечеттен тар материалдары төлтірілдерін бәйтін бапыруған кедеттірігін. Теннің ұлыған сөйді дөгімен. Және ол сыргетігер тоқ бар бары ұчытай үрдік салай ачылы барылырға пүрүйемге жібіта. Пүрүйемге жібіта далгикка, пүрүйемге жібіта шернянкаға, суыслапқа, Бүтөгер Брежневка ол сиес материалдары типографияға бар бүтін төттірілларан. Сақа әргер Тимир Сол тұтутын тұғынан келеттер біті. Приступить к формированию Южно-Якутского территориально-производственного комплекса. Построить железнодорожную линию Тында-Беркакит, развернуть строительство Нерюнгринского угольного разреза, обогатительной фабрики и Нерюнгринской ГРЭС из основных направлений развития народного хозяйства СССР на 1976-1980 годы. Же ити курдук отчолорго бу сүрбе бехе сиес материала
типографияға ки일битин бәйте ылан көннөттөрөн Сусловка, Брежневка тие турорсан бу Тимир сол киилбит. Афанасий Семенович, жакайдагы ити? Эти тугу көрдөрөр. Гаврил Иосифович бу Советский Союз салдырды. Олус авторитет тахки. Кирен таккара турорсара сөптөг документтары бәйтен орцоро. Олен эти бу съездка инде курактар таккалар. Мана тахынан мандыкка токтокканада. Хетте онусыларга дере сака херигер кодугун отбавканы келбитере специалисттер булалар эти. Оны кене турорсан, холобура беге олоктоо жоннор сакалар атындагы муктар надбавканы үлели хилланна тоол баттар эти. Оны турорсан, оны кенекелерин турарда. Аны туран хәри нене хәри кеннеттен бире үксө колхозтар этеди. Оны кене совхозтарга көһөрөн бу ты сиригер элбе хоңоло. Совхозтарга көһөрөр, колхозтары аны туһунан элбе тутуу барар. Школа туталлар, детсад туталлар, балыга туталлар. Передвижные механизированные колонны дентередер тутууга. Онун холобура бу улахан бай тутуулары этник биле ол грес тутуутун, Тимир сол тутуутун болбакка те сиригер олорор жону хергени көрөн истен эми бу маннык жахаллары ылынар. Отчолорго тем статистика хурьерынан производственный оңору Гаврил Черяев салайер кемигер республикага 300 сүрбе 9 бирген үст төгүлүр дәбиттен. Аны туран олорор жени туту 174 бирген. Кайдакта курдук балыскан хайдыны, оннотон тыгайство теме итихылларга муңутур өрөгөйүн чипчалын ылахы жибиттен 165 бирген. Же, Сергей Николаевич, бир дойдулаққыт, үтөкен нәқ кегет ити курдук атын үтитига улуска, қайдағары кеңіз қоғаннақ, өссі кенені ханатар музей ду, кенені үйтити үлетігер саналарғын істеқпен бағарабын, аспыцылгеге Степан Аржаков әме үлейдәқ сылын білетен. Сударствоны бе оргөппет жон бүліттен түріттәқтір. Сударственный музей да бар булансы. Билүттен бу таул. Музей бар нити тоголан тебин сударственный бар булун хеп. Вот эти музей бар булун булгучунада биге кентуттар үс государственный улахан политической деятельлерде акпет окурдук Аржаков Гоголев он эти кепстелер черепет. Онотон эти вопросы супер бигенератта огнаматта пока комойого эти вопросы олохо Коян сета кирелик, оли хентте бәбит көшпитен оқпытынан зал оңар бұпыт. Зал оңар бұпыт. Вот, эти государственный политический деятельдер битегер. Вот, оннан билеген улахан бұсүйс сағығар улахан республикадынан этени белитер улахан бұлан алынлан, білен программалылан олыққа кире хаджар. Вот, ол анны қолы бұры 990 меселі оскола тұтуыта вот баланга киреһәҗәр, нотта типа поросы мелокка биреттенен эленебит, оны биретне беребит. Вроде бы уже тутуллы хурдыктен буланнар булак. Москола, олы бара тутуллар көннәк булдана. Вот Гаврил Черяев батын сүгөктәр. Вот билен отты кине атын школа бар. Олардан Караскола, Боскола, эти улахан школа көйөктәр. Ити школа директоры үз бөлөккө бихека кирен кепсияга Черяев атынан бүлү бастыгы юмерде кол школата. Де кепсети түмүгөр Афанасий Семенович. Манна кетердәкпен билинге халаячылар, нехлек, улус халаячылары, правительство үлелер халаячылар. Гаврил Иосифович үлетен үчөйдү көрөтөктөрүн нады. Холобурун остоктарын кини курдук улус жонун хергетин таптыр, оны улучулаа хүлехет болуктарын багарып. Олус үчүгөй. Бүгүнгү биһиги кепсети битигер. Чөпчүбу, аныгы кемге, үтчекке кине атын тердер кына кыйы ағы гонсылынан, оны бу өрөгөйдөг бели хылынан. Сергей Николаевич, бу патриотика тематыгар, дойдумсак дойдуну таптырга. Бүгүнгү бирибит түмүгер, түмүгер, энсанагын стептин багарабыт. Эптон Гаврил Черяев бияка билүүлерге бу манда ден астыгытты каттаңара таңгирге боллады. Вот анаттон бары кени барыттынан барытынан бияка улахан колу бир болор. Вот бихи кенене тыктыбыт, вастыбыт, онна кенеха сүгүребит. Онна уруттаны билген даны, онна некетин даны мелдетиндек болу де аныбын. Оны же бу күннерге улахан упсыстываннас кыттылактыр эһем болары турар. Мусустар бу чыглатыгар торжественный муньяк болор.
Ити курдук биллилэх государственной деятели Биһиги Республика битин 17 сыл устата балыскан улахан далаһыннарга тахарбыт. Республика социально-экономической, производственной, промышленной итенне наука үрәктәһен ситимигер сүдү кылаты киллер бит. Гаврил Юсевич Черяев туһунан келер түһүмәк кысалгы кепсек бит. Булокка историяны киһен урар. Отчыларга Биһиги Республика бит сайдытыгар балыскан кылатын киллер бит. Гаврил Иосифович Черяев история сахарбыт листерин арыйталан бу бир үйе болан баран. Быйыл бу күннәргә кини туһунан сырдыктык актыллар итенне жохоннук үйетитилетигер барар кайска тула Биһиги салгы бу түһүмәккә кепсете бит. Гаврил Иосифович Черяев төрәбите сүз сылыгар. Onun bu düğümekka Биһиги студия бытыгар Юрий Антонович Михайлов Саха Республикатын Норотон кайыстыбатын үтөләк үләһите эжеген итенне бүлүлүхун, онна бүлү өкүндүтүн бачоттак гражданина. Үтөкүнүнә Биһиген тутты Юрий Антонович энесе республикага ытык сүбе бачоттак члены болар гынан. Бүгүн Биһиги студия бытыгар Саха Республикатын ытча делаларыгар министрин бастыкы хобиятчы Надежда Вячеславовна Махначевская үтөкүнүнә. Онна бу Тимир Соллара, Сахарин Тимир Соллара агас акциялах компания Терилте генеральный директорын собиятчы Алексей Александрович Мясников. Үтөкүннән. Жылган көрдөккө кадры сөпкө кини табатаянар болан. Сөптөг үтчаты булан үлелетен. Бу балыскан сайдыгы тирек урбута ден бу нинага Биһиги жыттарбыт кепсен астылар. Отчуларга неме эдер боллаган де. Же отчулогу кемнерге Юрий Антонович кайтты гаммаңнай бу Гаврил Юсевич кытты билсебиккени. Дора болорун. Сүйлбет ер састак бар. Отчуларга учуталдан баран консулга сагарды үлеләнер дакмина. Партия обкому көріңірділер. Онна Гаврил Юсевичке кираған дейтілер. Онна да толлы кені комитет кирбиппер Гаврил Юсевич жоғыннақ байты күледер остолуттан туран, остол энергия кәлен элита туғандыр авылған олардан баранжа кәпсети болды. Онна мен район еген туғына етілігі дер болды. Улаханы хоқча ең ағаң туғыл әлілдері бағылдар дуа ден хағалады. Эндегенен түрөпүттерим туһунан кәпшән баран аны олорор өкүндүм туһунан ыйытта. Дете хөки олорор үлләре хамнастыр хайдагай диен. Онотто билер боллаган ди. Эндегенен аргы яй кәпшәти бүтүгәр аргы яй дебеле эйген комсомол райкомугар бастыгы тәридән мәктеләре генә үттеде. Онның ырбыт бит. Онның ырбыт. Yo, ondan düşüp batık birastılhan taqsam baran hanatım. Tühülü epiyetin hekinim yaha. Bu kılgas kepseti tiger sükterdi diyen. Ondan ambastan bu Gavriil Yusupovich kihiyaha argı yağay. Kini tügülel yaqtağın ol ülete tühep bettağ buluqtağın terdire bitten. Ja olu söpke bileten ettin. Bu Юрий Антонович самай кини бу үлехеттеригер улус болгомтолоктук сыхыаннахан догорду куртук ол кынан баран итегалляктик онна эрелляктик сыхыаннахан Биһиги Республика сайдытыгар жохон кылатын киллер бите билигин ол кемнәгы сарбыт листерары итталан кинин кытты бирге үлеләбит обком кахастаны вопростаргар улахан эппетнестә үлени халайбыт Назар Харлампьевич Дьяконов ахтытыттан истен ахыгын Олыңыран ламнәтті нахар. Кені атын кейі суақ болла мейін құруғында денің әрді. Нахар, аны кығылынан бігі үлбүлейбіп болар. Ол гынан баран бұл порпытығыр атар гажыстар бұтын көрсөр, атарар, үшуен депутатқа сағал бұл суақ дей. Оты бігі сығалай көздарысты боллақ бұтты бәбі демeye. Әнтіне тол күйдәрі дейін. Мен бәм кеmin yaparken ben tolkuy bu töz o gün ben kimin kuzumun bariyeriyle ıngırtıran oldum. Ona ben jadar bir yamanlık zadanya var diyen çatağ bariyeriyle baraksan yokuskayda abiye etirat naçaniyete.
Кен жакытчык таны жасап кеппет давай жаза туактыктан. Орда кынамы дете бидин бар депутатска залы тутпут. Вот огна ма хабарго ос хамага хен ол туттулан дәхирилтер клиент яктабета. Жем итинник тетимелан билген бигим Оюнскай атынан авиапорт кайдактак курдук далаганактык үлелилорой. Оттон же Тимир Сол тихигер Алексей Александрович очолорго бу тында бир какит көмүз звенотун уран Сакайрин сүйнө картатыгар бастыкы урулубут итеже сүйөк билген история керехете болла. Аны наука кандидатын быгытнан ити коксуйданар тас чогоңоруга кылаттагын. Энже билген эдер кеге бука улус чугасты кылынан салаятчы быхытынан кепсити хөң болары. Отын бейха Тимир Сол үлеттерегер бей компания отыр Гаврил Иосифович үлете ситихилері улхан сол талақтар. Кені турur сутынан нерінгіриға тас жоқ қостағына сағаламыта. Онна дойду дүнен бір улхан Южно-Якутский угледобывающий комплекс тенвеске абита. Ити вопросами ырханык бахарылуыта, алтуаны сылларға ғайық кейті ғайраттан ерінгіриға жоқ қостану ити проект инникалях сайдылах ден. Онтон Гаврил Иосифович онтан тақса сыл ити проекті инникет әттігер аннан Дакастан олыққа келер біті. Келіңі біремеға с нуля тайға бұйығар нерінгірі көрі тұтылы біті. Онна тас жоқ қостанар серегер Ері Тимир Сол олыққа келбеті тыңда бір какие тугіліне ден. Тан ете Тимир Сол халған ете бейе Тимир Сол бұп болар бүгінгі күнге. Тәнші 915 жылғы Тимир Сол томаққа дере тұтылған ғаламыта олғынан баран Сақасире Тимир Сол тұтутун сүрін білімнер үлеті Чыраев салайын олырдығына ұйтылды. Олыс сөпкеттің бейге халғы күн бүгінже бұл Сақайрин Тимир Соллара өссі қаннық сетихеге кәлбетін, қаннық өссі көміс ұтақтар бағларын кепсетех бит. Оттон Надежда Вячеславовна эн бу республика үтчет политикатигер улахан министерство салаятчытын бастыгы олбиятчы болон турангын. Кени орула үтчекке тиетигер билинги кемге. Кылата тугуй. Того биһиги билигин дагын кини атын жонну күдҗәҗәбти. Халгы кайда үтитек кайбы. Оттон бу Гаврил Иосифович Сиряев юбилейгер улахан оргкомитет терелебите оттон 2 жыл болла, оннан оттон 2 жыл устата хин улахан үле барда ден белете ханада. Бу чакчы эдерчакка онна билеген Гаврил Иосифович бары билебит сери бетерәне болар дип курдук хәп. Оннан оттон быел агон бу кыйы агон сылыгар бу сүз сылын белетер бит бияха сүрдә улахан солталах эпетнестех оннан сүрдә улахан юбилейне дата болар. Ол чертетинен оттон сүрдә улахан үле барда онна бу үлелер бу барбыт юбилейга ананлыбыт үлелер өссө даны тохтобокко инникитин өссө даны салганан баран хектер демит биһиге эреннеребит оннотон биллен турар бу үйететиге улахан үле историческая оттон бу историяны билерге улахан үле барара бу эдер чакка сүрдә улахан солтала оннан адыла үле дене теханады холобур мынык чехинет тахана бу ясысыр төрүттәбит жону эдер чат бар билеллер онтон Тогонысыларга кәлебит Михаил Ефимовы, Вячеслав Анатольевы, Егор Афанасьевич Париховы, онноттон Бигилдар Хамытына Айсен Сергеевы бары беркеден билеллер. Онтон бу хүрбек килтан тогонысыларгалы хадары туох курдук болар. Эдер чат улаханнык билбет. Да, итикерчикемге оны биһиге бу үбүлүүнөн эрехибестен болбакка бу эдер чакка тирердехтах бит. Сөпкетеген же ити үлелер кемнеригер. Кини үтчаты түмен үлетиге, онноттон киһи быхытынан, халаятчы быхытынан далаһына үләгә киллер бит ити проекттерин ситихиде туққа хатары. Әни тиннеже Теңнал Тыспыт Юрий Антонович ити кемнерге деркен ки тугу белитиритигини билигин бу хаскар келен олорон тугу болгонтого этиенети. Университетка үлелихиджан беге комсомольский муньяги пыпыт. Улахан муньяга. Ол онна Томсосов Алексей Александрович Ингридтан Гаврил Иосифович келен кыттыңыл бита. Оны сиескенниттен бу келер 5 жылга
Биһинни битер туох суруктар туралларын сүрдәк простойдук, ағастык, бу харсын үйрәктерин битерин үләг тақсары хыджар жоннорго хүрдәг атагалите актитерди бите. Онно элбәг студентылап бите. Оның қабырылығы сүрдәк бол қомтылақтық істер еті. Хоруғар етілағар еті керемейт қанында хыджары еден. Оларда қолормен бір қолор еті яқын баған. Михаил Владимир Иванович тем бар. Геологический факультет, геолог Горняк болар хыджар студент. Ол тылап бите. Онта кені бұл Владимир Иванович нерінгіриге баран идетінен үлелән, хүбәттен тақсы үлелән, онтан жағалтта үлелән, келен илтібәңі депутат болан бұл республика сәддетігер ұлаған қылатын келдер бите. Ол күрдік кені өте көрін, сөпкет алан. Үтчаттарға хүрдәға тағытилі ақты бойындығы ғұрыптары тұрар бұта. Нерінгіри тұхынаттан етияқын бағарабын. Холу қабырылығы көбіс бартын элитер тұталар бұл республика қайдақтағын алмаз, қорғолжун, неф, газ, Сурьма, қорғолжун қайдақ бұл нұрықы тұғылдақтағын. Онтон бұл тас жоқ, онына сақа сенен соғыру сайдейтін олық етергеділі кені бәті олық әрдеттен наушнай үлетінен онына хайынларан союз дуақтарығары халаттатығар итағатен бұл маны олыққы келдер яқынады дейінже Дакастан онтан бәйті тәріен. Бұл нерінгүрі көріті тұттаран тас жоқ жоңғы туаға тахаран декелдер біте. Олихин білеген бейге сайды балысқан улахан кердихигер олар бұд. Оттон отчыларға те әнетерін күрдік. Сақа әрін соғыр үттін сайынларыға, территориальный комплексе сайынларыға. Кені олус бұл умсугу тулақтық, ол кынан баран үлі итеғағегер, кірджіктақтық тоқтан ахар, хеті күрдік үлі нематын тұтухар. Ити тұғынан әлбәқ кенеге, кен тұғынан ақтығыларға телілер, жа олонтон үліға қайдақ сығаннаған, үләне қайдақ өрі тұтан, сығаны қайдақ көннері қөхебін тұғынан Гаврил Юсевич Чиряев пленумға әппет санатыттан істена ғығын. Результаты радуют, но они могли бы быть гораздо большими. Нас не удовлетворяет темп работ по созданию комплекса. Строительная организация медленно набирает мощность. Очень много времени уходит на взаимную вязку вопросов между всеми участниками строительства. А ведь в создании комплекса участвует 6 министерств. И здесь встает проблема координации. Сейчас функции генерального застройщика возложены на Министерство угольной промышленности СССР. Ему и предложено создать координационный совет с участием представителей всех заинтересованных министерств и ведомств. Однако этот совет за 2 года провел в Нерюнгри лишь одно координационное совещание, да и то с участием второстепенных лиц. Мне уже приходилось высказывать свою точку зрения по этому вопросу. Я еще раз готов повторить, что для успеха создания территориально-производственного комплекса необходим координирующий орган при Госплане Союза. Такой орган будет обладать реальными возможностями объединения материальных и финансовых ресурсов отраслей. Без единого плана нет и не будет согласованности. Страна должна получить продукции в установленные сроки, а город Нерюнгри должен стать таким городом, из которого люди не уезжали бы, а закреплялись и обживали этот интересный и перспективный край. Кеңіз қоғаннақ түкеп беті, жүрін тойш, білген Аллахқа жа Нерюнгри тұғынан. Этен ардым. Нерюнгрине қабырылығы көбіс наукаттан сағалан бартын тәрейен тұттар бұке. Мен армияғы дұспылығы жан Нерюнгриге келер бағар әтімәддеттен дағаны. Оны әргі қораққа қап-қара қардақ, әргі масчелерді қора тұрар еді. Онтан келін Нерюнгриге ләйті бетім кеп-кен ұлысталардақ, үші кірғыба желердақ, Джон олар-орғар баратығар анадан оңғылды бұқ қуарат. Ити күрді Гаврил Иосифович отчыларға әппет тыллара олыққа керділер. Жоттан темір сол тегігер.
кини улахан балысқан хайды булуга ден эппите билген кайдагы. Ата бүгүнкү күнгө бехетимир сулбут Сылтан сылай әме сайда турар, көрдөрүбүт әме үдді турар. Оны күрдік 2-нче хүлбет өт сылты мүгінен авыз сылай, үс сылай 10 миллион тонн тағас тейбіп бит. Пасырырдары тейбит әме үдді турар. Бехе Илинхук кейін кораттыры Благовещенск, Владивосток, Иркутск тында деке пассажирдар бутын тейбит. 19 сылга аллара бәсті ақсансетер жүн тейхәне сағалынытын пассажирдар бұт ақсанлар әмел бей тұрар. Оны күрдік хүлбәуіз сылга 200 хүлбәуіз тәйінші пассажир тейбіп бейт. Дечуге, бүгін бейге бұл Гаврил Юсуевич Чиряевтен бұл кенегені тұтын олар бұд ағаяқтылынан. Қасыллар қараттылды? Бұл сеттіғын сағығар тақсы бұл кенеге. Бұл кенегеға да хүрдәғ үшеудің орбұттар. Кені бір дойдылаға Томскай. Онна ода 10 сыллыга бирге үлеләбит Данилов туақтабыттар. Бұл қомуен орбыттар. Жечугей, ити кенегеттен салғы бұ бұйыл кені 100 сылыгар өссі саңа кенеге бігеға бұ күннерге тағыста келер түйімекқа Надежда Вячеславна Махначевская ити саңа кенеге тула кәпсияға. Бігеға мақтанабыт күнді доғыттыр. Онна Чиряев ата жоғыннук, дорғоннақтук кенеге келбетін күрдік. Ақтылла, күрук, ингі көңірттін. Дойдуга кихи олоран аспыт кемин тухары тыннах тенетеллер. Төһө дагыны олоқтон барбытын кенне өскөтүн кене жонун сергетин, норотун, республикатын сайдыытыгар кылатын киллер бит боллагана ата өссө доргонноқтук аттанар. Бу маннык жылгага Гаврил Юсуевич Чиряев биги Биллилях государственной деятель бит. СССР областагы партия комитетин обкомун 17 жыл айымнилақтык салайбыт, үтөкеннәк кихи салаятчы туһунан бүгүн кини төрөбүтэ 100 сылыгар ағасы пирге кәпсетебит. Биги студиябытыгар салгы Надежда Вячеславна Махначевскайны кытта үтчат министрин бастыкы хол биячтын кытта кирдилер, же бүлүттен Гаврил Юсуевич Чиряев бир дойдулақтыры. Онан бүгүн биги бу студияга көрсөбүт Петр Александрович Дагаюсовы чочун хелеген баһалыгын үтөкүннен. Онна Гаврил Юсуевич Чиряев атынан бүлүү коратын бастыкы нөмердәк орто сколатын директорин Валентина Семеновна Степанованы. Же бука долгын олар тоқып булы бүкіннерге бу быйыл улахан же бир дөдулақыт саятчы үтіе ата аттанар жоғын кемигер. Дегінен алан көрдіқ қайты етен харбытын дейін Надежда Вячеславовна. Анау бұрабытыстыва қамығыята бар бол бұт еден. Қайдақта құрдық улахан болғымды ұрылы бұтай. Же бұ қамығыя қайдақ үліләйті өссө туық қанмық жағылар болуқтырай. Ите пирим курдук Илдархан жахала тақыбыт екетен жүрбе 3 сылғы. Анон оргкомитет камыгыя териллен оттон үлөбөгөтө ытылынна бу камыгыя бытын илен саглан председатель правительства председатель холбиячта Анатолий Скалонович Семенов үлелдир. Оноттон бу камыгыяга үрдө албах Джон Кирдол курдук министрліктер да баалар, телеттелер да баалар, улустар дағаны баалар, оннаттан билен турар улахан компаниялар. Отон самай улахан үләне сырдатар билгеннер буллахана аспыт былырын әлбәк жон кытты бута болу бу Чулман аэропортыгар Гаврил Юсуевич Чиряев атын иңерерге сүрдә улахан үлә бар бута. Оннаттон билигин Россия правительствотыгар документ оттон тиен хытар, онна үле бара турар, манна боллагана президент ыяга тахыктах. Оттон ону биге быйыл эмеке тәһәбит билен турар бреметнен сүрдәх ухум болар, ол документ көрүллән оннаттон бәйті правительствоға бігергетіндері. Оны тағынан оттон бұн дейлаға сүрді әлбәқ тәрәхін болары тұрар, ол күрдік 3-4 чығылаға бұл мұсустар 3-4 чығылатығар жүгіскөй коракка улахан тәрәхінер болуқтары 3 чығылаға национальный библиотекаға кинеге сүріқтен еті болар. Кинеге нетті бітті. Кинегені кімде құмиян тағар?
Ити кинигени аяр компания бичек, онноттон биллен турар архив үлһеттере, онна тухпар бу бүлүү луhada болдун, Неренгури луhada болдун музейдер, оттон бары эме бәлерин кылаттырын ураннар Тамара Николаевна Семенова сүрін хуриятчы болар кинеге кені. Онноттон төрдүс чыгылага бу 6 частан театр, опера и балета улахан общественный муннях болу. Онноттон выставкалар, онна Гаврил Осипович Черяевка Алмаз бәйтін кинятынан алмаз бар, ол алмағын выставка теме болуа. Олы сішіге. Эге жем, бұ білеген Петр Александрович, ылан көрдіққа, ити алырусалары кітта, нерингенелер кітта, биргіл әләңет, оннағыр кенер үбіленнер, музей тәрілейтігер, ұралаққа дері аян солын, же оңыран бітер біккет. Әсеті көліті күннен сақабат сирен жана әргеті. Алыруса компанияны кытта соглашение түһәрсәммет бу чөчүнө хелегер 7 миллионнах үбе хачына көрбүттәре биһиги ол 7 миллионугар бу кадындан хелегиттен 4 километр дасетке урахалактен бу Гаврил Исчереп өтөгө бар. Ону кем кадди сахан карбак болон турар буллага ди турдага ону биһиги ол үп хачы көрүлгән үлегиттебит сула ихе көрүөтө кахата киритигер улахан темир арка туроттар бупут Гаврил Исчереп төрөбүт середен онна хеттаңардах бурусче иннегенен бу үп хачы көрөннөр кең туттары тыктыр кебит өтөгө восстановись болла ден оннан ходор кеминен үрүллах быгамайгыга арыйыктакпыт. Олус ичиге кенетчолорго же бу кыдандаттан бүлүүгө кирен олор бюджетин агата киллерен ити билин музей болан турар битти. Ота же кинятын сүгер бүлүү бастыгы нөмердагы сколатын бу халаятчытын быгытынан тугу белетенете оскола ситихите кинятын жонну кижажыктан кийин туттабыт. Бахал ставленчес мына. Түкүннен тан быйылгы үрәкчыла 2-сүйбет сыл бүлүү кыржасы сколатыгар 2 улахан юбилейдак сыл болду. Быйыл беген сетинега осколбут 195 сагын белетебит. Оннотон бу мусустар түркүнгер Гаврил Черяев сагын белетер олорбут. Оттон бу кыржасы скола бәйтә туспас уллах истәх. Онна Черяев атын бихеға тыгынча 900 ағуынесыллаққа рысыфыр министрдерін урағынан еңгенелі біте. Жа ол кәндеттен әлбәғілі барды. Оннаттан бихеге әтеті бит бірінгі тұрғынан бихе осқолы бұттығар 435 аға өрін алырар. 4-5 ұчғытал үлелер қамсыр. Оны кенеттен атын өйтетіге әлбәқ үле барар. Оғылар ұттан кене атынан Черяев стипендиятын ыларга күске үлеләһелләр. Бу картска көрөбүт, кыйлактар ситилер. Аны болла бу боллагына те биһиге сыл айы я будущий лидер ден улус оны регион инен ытыллар мероприятиялакпыт. Манна оглар бут аңардысты уалаттары лидер болан таксалларга итерге бу конкурс болар. Онун быйыл эме болду. Оннаттан биһиге итин таһанын колбара кини технический өттүгер үсүнкен планүләп болан биһиге школа бит технический класс арыланылар онна биһиге тинне бис дивитнен болар үс өттүттен соглашение түһәрсәмет улус администрацияда госкорпорация Роскосмос онна бүлү бастык университет школада аэрокосмический инженерный класстар ден өйрөтөбүт. Жамаладастар. Бу курдук кинятын жоннуги жагат. Очолорга тикине сериге барган иннине ити үйрөнмө тосколатыгар байнуругунун үлехиджан оголорун кытта. Бу санаан көрүнгүтү мас олордубуттар. Ол мастара катыңнар. Же итини билигин бочотта хыннылаң олорор тоғонуттан тақсыбыт, Нұрут қайсын төләғ үліхетті Кирилл Егоревич Павлов кепсәбеттен же истен ағық қайыңere бағалыста. Дойдыгы сүддәні бастыр еті, білі көрәтет дейдіғанет керетен көрер еті. Мия чо қарап олғаған кәлі хүддер еті, оны олаптан баран көрәті керетен көрәт чебін. Оны үйренмі тасколата, оны ол армия бар еннегер 5 жыл байын руқтабыта. Оны мейдеме еттен байына жылайт үйретен хүдді біті. Оны қас әнбәқ байы оғылыры мұнен хамардалан полисадникка мағылырды болбыды.
Ол қатынlar олық бұғатын қалланы сұруя өрі үйінен тақсан, үрдік болсалақ электролиниятын тарыер болу үйінен тақсыптыр. Оны бейді кәлен аттығыр көрін тұран жа шақ бүті түркәнді үйінелері біттебіді. Бұл бейгі олары күтті, оларды оқып тебіді. Мен баратым дебетам, онтап болағына паят мекейт түміп еп. Атыңнаға солам ден ұрылағады. Маны хұрыбы бұл уақтақ дебіді. Жа, Михаил Тимофеев ити хуруйбут, ыргатын бу билген истебит. Түннүгү манныгар кайдакта курдук, осколанныгар катыңнар чураны кытты теңге чугдарлар ден баалар же билин көрөйдер балахат. Бар бе булар. Онтон маннык кенетимите. Кини ити үлләбит осколата үннер бе катыңнара, конечно, баллар, но коныма билин бибили барта 5 чакдага турат. Олен итетебин. Онун болана бу катыңнар биге осколба колор үс билин тос-тоспа зданиялар болана билин колор үллер осколы тас оскола, ол тагырыме бие катың бе үннер. Жана чуеди. Итинник үтүе жел халганар. Бара турара. Оттеге бу келин Үсен енгүдеге тие баран Петр Александрович баран тәңгөлелән кәлбек кетті. Кетейінче хүлбе хылға тоғын бесілін кәнеттен бұл нехелек жона хәргеті бұлан тұрынна мұтал үлебеден ұйта әджавыд. Ол күрдік нерінгүрек ораққа бараммыд. Білсе бара әджавыд бұд. Онна бірке музейттан экспонаттары бұл темір соғыға аналлар экспонаттары болуын. Онна бұл Череп атынан парка коллективін күтті болуын. Корат онна улу жахалтатын кытты көрсөммет бу индикетүлелерге буландар будун торунап. Ити кини музейгер кыдаңдага болуун, ти уралак колор буттегер кихи өйдөн ханан калар каннык туох ураты экспонаты теңетей. Михати Кирилл Гориш кепсян турара. Агаяк бугыллагыта. Отчолорго теттонсаларга уралакка тие хыджан олор бут балаганыгар тирен көкө ыянан турарын туран иджегел бите коракка ден. Гаврила сөйеш бәйті. Қайдақта күрдік кейі уядыя истеркемейді. Отты же музейге туақ бары? Оны туақ ден. Бұл намтан, намылуғыттан бұлққа кәділдер туақ үтілігі ағалбыттары ол бәйті тұспасториялақ болан бербеті ол күрдік. Гаврила сөйеш бәйті месірге бұлқалқа әркеге боларын бұғытынан сылжарын сөбілюре. Онлық сырғытығар бұл соппара тоңмутугар белехтай битете. Ол кем кәрдис быгытынан эрген музейге экспонат быгытынан төнден кәрбите. Onun уттон бәйтеме туспа солталах бу тохпа кихилисыган хлавур соппаргар соппар koduksehan наспакка тонда орду быгытынан бу тоңу хайеден харыстан белек умута ол эрген кәрбите. Онны кини кихи быгытынан көрдүрөр. Оттон кихи быгытынан көрдүрөр өссө кини айылгага кихилисыгана. Ол туунан биге отчолорго Назар Халампевич Дьяконов кепсебититтен истена хыккайын. Бирде мәлеже түгән булан айылга бирге хенен айты. Янна айылга хәҗәммәт үлә тугынан биттен аны кепсәпкә нар о бәбәбетен чаха калу биде оньян күлән наян нахан юрәм көтөн ордык синнән айты. Токтайылга тастана ха юрәр наха исихиттен Олақ айылға жан бағарар жиннақ сақа кейтеді. Аны байылға жан сақа серін туымын бүтінітін тұтуған. Отуға жан кеге туғы делерін барытын үделіген, балаққа тұруаран, одоттан, мас-мастаған, күлес-күлестен, олық онда тәбістәңі бігіне тәбістәңі жүреді. Чақчы бөдің керек екелен бар. Жеті чақчы бөдің керек екеді. Кинятын хегус колагат сүгер. Оттон биги сколотар холвори кистәскә тахсапыдын гытта турар человек скарлатым сердцем ден. Бастыки президент Михаил Фимович Николаев этиде. Онны биги хастенде турар, онуттан биги оглар бутур холвора эти улахан кынат үннерер. Кени ити диннәр бу скарлатым сердцем республика тогырылабит ки боларын быгытнан онуттан Этемети мен колбары билин улус бутыгар салайын олорочу Сергей Николаевич мен көріп болуын, Надежда Вячеславовна болуын, Орыумет Севетин колбара версидателя Гаврил Семенович Карякин тук пара барты бихев сколбат выпускниктара. Ануттан бихиге сколбат орваннаттан системня оле барар, ол системня оле түмүнен колбары бихиге педагогический класстар вия модуле пипедоны билин тон сколым коллективигар бәбит выпускниктар бит келеннер
он сеттек екенін үлелие. Олыс үшіге. Жеті көрдік ұтым қалғанар. Надежда Вячеславовна, ән салаятчы бұғытынан, әдерке бұғытынан еме кем тұттыр болуқтақын, оны же дойдуға, нұрокка берінеден. Чиряевы кытта аттан сетімнен бүгінгі бері түмігер. Ән санағын стеққа. Оттон биллен турар биге. Отто мен эти Валентина Семеновна петин курдук Гаврил Иосифович Чиряев атынан осколаны 2-тен чалга бүтер битим. Оттон биллен турар биге билигин үйнер көлүөнага эдеритчакка эме бэбит холобор бутун көдөрүктаакпит холобор мен осколны бүтер битим хүрбе 5 жыл боллага ди. Бэбит холобор бутун көдөрүктаакпит уонна бу патриотической идиге. Бу Гаврил Иосифович республиканы халай бит эреки болбатах өсөсери кыттылага. Бу өттүнөн эме олахан сырдаты үлет үле барыктак темит белетибит оноттон бу үйлерге Гаврил Иосифович аттаны демит бихереллакпит. Сама сөпкө. Беледетигит бихе мактанабыт. Гаврил Иосифович Чиряев курдугу төкеннәкки бир дөдөлактыргар. Оттон көрөчүлөр битигер, онна истиячилер битигер. Үйеттен үйега алмаз сетте кырылагын курду күлүмнен Гаврил Иосифович ата өстө да доргонноктук, жохоннактык аттана турдун. Сака херин историятыгар жохун кылатын киллер бит, күлүнеттен күлүнага салганар үтү ат Гаврил Иосифович Чиряев. Устория салганар эдер күлүнө кине атын жохоннактык жайжан республиканы сайыннарар.